Jacques wakinnye filime ya Titanic mwakuze muri benshi, hari ikintu kimwe mutamumenyeho cyatumye yangwa n'umubare munini w'abantu nk'uko leta yanga urumogi mu matwi yayo. Jacques muri Titanic azwi kuruta amakereso yambarwa na bashiki bacu. Ushobora kuba utari kubyumva neza. Ikarita zo kwisi zikinwa mu rwego rwo kwishimisha n'ikarita zikinwa mu rusimbi. Inyuma hazo zose uzasanga ifoto y'uyu musore wasobanuye isi ishusho y'urukundo. Ni ishusho igaragara ari kumwe n'umwiza roza bamatanye nk'ishati na karuvati. Uyu Jacques muri Titanic nyuma yo gukina filime ya Titanic, isi yose higanjemo ab'igitsina gore bamukunze kuruta uko itabi rikunzwe n'umunywi waryo bitewe n'ubwiza bwe, imikinire yidasanzwe yo gushabuka no kubasha gukoresha amagambo aryohera amatwi yabwiraga roza bahuriye mu bwato bwa Titanic. Gusa ikibabaje nuko hari ibanga rimwe gusa ryatumye uyu wakunzwe n'isi yose byarahindutse kwangwa n'isi yose, iri banga rikimenyekana. Umunwa wanjye wabuze uri hera. Iyi filime y'ubwato bwa Titanic yasohotse mu 1997 ikinwamo n'uyu Jacques wari unafite imyaka 22. Amazina ye y'ukuri ni Leonardo DiCaprio, yakinanyemo na Rosa, aho amazina ye y'ukuri ari Kate Winslet wari unafite imyaka 21. Bakinnyemo bagaragaza inkuru ya nyayo y'urukundo yabereye mu bwato bwabayeho bwa Titanic bwakoze impanuka mu 1912 bya nyabyo. Uyu Jacques wikinamo rero yayikinnye birenze ukwemera. Aha hantu hatangiye gutuza. Humura habura iminota mike hakaza ubwato bwo kudutabara. Sinkuzi neza ariko ndandikira ibaruwa y'uburakari abakoze ubu bwato kubw'ibyo batumye bikubaho. Ndagukunda Jacques. Komeza ukomere, witangira kunsezera. Humura ntacyo uba, uranyumva? Ndakonje cyane. Nyumva Rose, uri buva utahe. Uzabyara abana benshi ubabone bakura. Uzapfa ushaje ufiriye mu buriri uryamye. Wumva ngiyi filime yatwaye akangari k'inote kagera kuri miliyoni 200 z'amadolari ngo ikorwe. Hanyuma yinjiza yikubye inshuro nyinshi, yinjije miliyari zigera kuri 2 na miliyoni 200 zirenga z'amadolari. Itwara ibihembo tutarondora. Ikimara kugira hanze uyu Jacques ari we Leonardo DiCaprio, abafana batagira ingano batangiye gutaka amafoto ye ku bitanda byabo, ku nkuta. Abakobwa babura amahoro bakeneye kumubona. Nawe yakira amabaru y'ibihumbi aturutse ku bafana, bamwe bashinga utubari tumwitiriye bamushyira ku makarendare, ku makarita n'ibindi bicuruzwa. Ikindi kidasanzwe yanakinye n'indi filime y'inkuru y'urukundo yanditswe na Shakespeare ya Romeo na Juliet, akina Marie Romeo, ariko iyi yayikinnye mbere ya Titanic kuko yo niyo mu 1996. Niba warebye filime ya Romeo na Juliet ukabona Jacques muri Titanic uzisi Romeo, ubwo warebye indi ya Romeo na Juliet yo mu 2013 yakinwe na Douglas Boff. Iyo mu 1996 niyo Jacques yakinnye nka Romeo, nuko yasubiyemo igakinwa n'abandi bantu. Hanyuma Rose muri Titanic ariwe Kate Winslet baba babaye inshuti nyuma y'iyi filime, baramenyana baranamenyerana ku buryo byaketswe ko Jacques na Rose muri filime baje gukundana no mu buzima busanzwe, ariko sibyo. Mu 2008 bongeye gukinana muri filime ya Revolutionary Road ari umugabo n'umugore bashakanye. Nabwivugisha abatari bake inahesha igihembo Rosa mu 2009 cy'umukinnyikazi wayikinnyemo neza. Jacques ari muri iyo sale bahereyemo igihembo Rosa wanarebaga Jacques atembagaza amarira y'ibyishimo abwira Jacques ati, Leo, ndishimye ku buryo nabihagararaho nkavuga uburyo nkundamo. Imyaka 13 irahise nkukunda. And your performance in this film is nothing short of spectacular and just n'imikinire yawe muri iyi filime ntacyo wabinganya. I love you with all my heart, I really do. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ubu Rose ariwe Kate Winslet yarashatse akushije imyaka 51, nawe Jacques akushije imyaka irenga 52. Ibyo ngibi rero iyo uteye akajisho mu bareba kure hashoboka usanga bigaragara ko Jacques mwakoze muri benshi ari umutinganyi. No kuvuga ko yaba aryamana nabo bahuje igitsina, ngo yaba ari mu munyenga w'urukundo n'umugabo w'ubwanwa nk'ubwisekurume witwa Lucas Hasi. Ariko nanone imbuga zirimo Google nazo zivuguruzanya ku bwinshi zivuga ko ari ibihuha. Ariko nanone nta mukunzi w'umukobwa w'uyu mugabo bagaragaza barurimo.
reka nsoreze kuri Went of Mira mwamenye muri benshi nka Michael Scofield muri Prison Break, aho mu 2013 ku mugaragaro w'abantu yivugiye ko ari umutinganyi, nawe bituma abatari bake babimwangira. Nakomotse ku babyeyi babiri badahuje uruhu, umuzungu n'umwirabura, kandi ndi n'umutinganyi. Njye ndi Sano Chitah. Nudakanda subscribe kuri YouTube channel yitwa IMPESHYI videos, nukande follow kuri TikTok aho wandika Sano Chitah, aya makuru uzazo yarota gusa abandi bo bari kuyakurikirana.